Tugeta mbere na ntuto ingi na MCA ba county ya Meru ne baugite boi bakugwata mbaru murungamo jwa bunge ba county u gutuma ngwataniro na bunge barutere rwa Ikamba. MCA baba baruga bakurungamana na bunge baba bakimeneria rutere rwa Kirimara ya ruguru bakiuga ati ni bayinyiritie gaiti kwa miaka mingi. MCA bakagiteno kaubugite bo ibaratigire gutwa ngwataniro na gavana Kawira ni untu Kawira wewengwa ati kwenda ngwataniro bariuria kariba wodi chao batekabete mirandi kairi ni untu gavana naratumiririe no kuruta ngugi cionthe na kinyarira bageta maandamano bakabagwatia. Dennis Mugendi na gutwacho mwanka aria gukinyite kaunti ya Meru MCA baria twaniritie nabo imwe kwa imwe bariuga bakorua kura kwa witina mbere maturene indi uria bateri koru gavana Kawira Mwangaza tontu barikitie kumuthithiria jara jonthe ja kwendekana kuringana watho na ngugi yao igutwiria ki bone nyume yawe kuremwa ikureta urumwe nabo batwe tago ngataniro yaria guthithwo genderema ngataniro twe inyano ananio ngataniro twe era thithwo no ntu no twaitwa gavana atagerio twita fo ngataniro enya gavana agathara twita fo ngataniro makosa yawe no makosa yario tu makosa yawe no makosa yario kaburite kurekebisha ene gavana nwe antu kutwika ikwia na kwario chwa unity na kwario chwa ngataniro endererio kona gavana mantu yarari na makosa yarari na ya kuyukia kinyembe chai cheo chiritake control ya MCAs bawa barabara iri kathithwa kwatuga gavana no akwenda take control everything barabara no akarema barabara no akumenya ire chena thina so MCA ya kanya barabara ira kumenya chena thina itirimo basarezo kone ndi gavana wantu kutwika ka MCA nye freedom gwetha baka identify twana tukia twina anturene atiba so ga kwala utim twageria kureta ngwataniro na bramanto yaitite KMCs kwatukira ngwe yao no gavana wengo na thibitishire mbecha ira cia allocate ni MCs na ayukirie KMCs baraure ngwe yo bamerita bakarita ngwe yo na rambunge burebwirite gavana no arita ngwe yake tutuchumburana tererwe tuitite ngwe ira tubati kurita na ito akolokeria budget ire bati kuitira mwananchi ngwe na to akolokeria gavana mbecha cionthe iraenda na inya ira augite na kugaira MCAs milioni 10 ira cia ward ciari milioni 15 ambwe tugucoka ringi mbeca iu nejire mbasari MCS batengere mbasari 3 million na 3 million ira ni okwenda kwira mwananchi ru ari ni era gavana akoya na form thaiji kenda anenkera na betu baskuru beta kuthoma mbasari ira ni MCA na ikwari na gavana wetu na weongele another 2 million kenda mbeca ira ikinya milioni 5 anabagairwa cie milioni 5 kwa gavana ya bonenkera milioni 3 morie ni milioni 2 cieko no nto ana barathai bakweru bareretu class 8 bate ona form yu na bate ona ambassador kwa ya no thai ni urumwe bakuwa to mwanka kwithirwo kuri na wendo gatikati kao kenda ngugi iritika kuruta so batwe turi abunge ba Meru county tukwira Meru bethere bakimenya te batu turiete ngwataniro na mama gavana nuo kuria thiri na nuo riete thiri wengwa kuma ayo so kwi senate ata ameka na effort yoko le MCA kana inya speaker no ntutu ina mutongeri oro tutongerete twe abunge ba county assembly Meru. Sheria ya Kenya tibura anto baombikia kuruta ngwe ke sheria kinyarira batendene kana bate kubatanira so kwithira tutikuthilungana na gavana na ukieni ne kana tutigua kaende kana tutigua kabati tewete kibiu byeria mwananchi aritiro ngwe no ntwa na mbecha cionthe na antu bonthera bati kuruta ngwe na policy cionthe ni tukwendelea na ngwe cietu nwena bwithiri antu maendeleo na bibio tukwenda na tutubwithio oversight tweterere mbecha cietu ndona jago itakinya bo yanka uthurani antu bako tukandamana tugeta gwitia ngwataniro nayo ya bunge ba Meru na rwena rwa Ikamba MCA baba riuga ibakwigana bo kate atigetu na Ruto tutikuromba mpatho lakini Ruto na kwenda mpatho wengwa nona ni tena kwenda kwathukana na Meru na atina bata na Meru nonto kuma twebikia gavana senate Ruto na isi gavana ataike twe senate MCS nonto kabendrene na isi kware athina Meru Ruto na deputy president yoke batenda kumenya imbibi endelea Meru mwanka thai ukia bakaurwa Meru ethira ke kuya kana iwe abo ekuboe Meru batenda kumenya na bate kumenya so batu tutekuona kwina maana ya tuendelea kwithirinya twe thirikari ne Ruto abo akwa uni inkuona kutwinyelia kura twinyeletwe na kuranga bana utwinyelia aitwinyelia no ntwa ina support ya president
Raila motion ye moverwe majority wa senate ikumanisha ura waritie kana ura waririe ntukwira president no ntu iwe thirikari na majority akari ura withaira ariti thirikari so iruto wengwa ura wariti antu ara iruto so kwa hivyo nibira nkua ukia kwethira ikumenana kwa atuma tutethuke no ntu nderu atukwaria president yake ya Meru ya wetu na maromba aita Nyanza eta ena project cia billions of billions. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, kaunti ya Meru.